Dragi takmičari, dobar dan. Kao domaćin ovog takmičenja ja sam srećan što ste došli na ovo prvenstvo i želim vam dobar uspeh. Dao bih reč sensei profesoru dr. Iliji Jorgi da otvori ovo takmičenje. Dragi prijatelji, drage tete, drage kolege, poštovana publika. Nisam prvi put u ovoj špici. Godinama ranije sam dolazio, generacije su stasale, mnogo što se desilo u našoj zemlji i posle gotovo ravno decenije ponovno sam sad. Fudokan je opstao, vi znate da je bio period, ružan jedan period iza nas, nadam se da se nikad neće ponoviti. Danas sam ovdje s vama, jako uzbuđen, jako uznemiren. Mnogi od vas koji su prvi put ovdje ne poznaju ni moje saradnika kamo mene. Ali poznaju jednu stvar, a to je Fudokan karate. Drago mi je da ćete danas pokazati ko ste i šta ste, da ćete me zaista učiniti jako srećnim. Želim da najbolji pobede, želim da moje kolege obave častan posao i ovo je novi početak Fudokana. Budite sigurni da sljedeće godine imat ćemo jaku, zrelu, čvrstu organizaciju, gdje ćete moći da se iskažete, da vi koji imate pravo na to, da se pokažete u Evropi i drugim takmičenjima. Želim vam puno sreće i takmičenje u tvojim. Kako će da odradi sutra?
Prvo mesto! Ljajevićuna!